Introduce. Right. And Bishop Peter Jomayoma Juang, Bishop of Diocese of Malek. Kian Ben in the studio today, Ekule, ba Ben ku ba ki channel Payaguru ba clarify ba le coach. Chani na yuko ja yigla lo me la pio dilche yen. Unekin la pio dilche yen une de ken nang jam de chatok der. Lekin na yuko ja yela luel Bishop Peter rage below Panyaguru. Lekin ki arrange ba lo Panyaguru ku yuko ji en kan ben chan ba bichir ku bi coach bi ping ki arrange. Yen ane ci jala ne ci riara ne ci lo Kenya pay ngwan na la ben war ke la ben tew ding chan ba tew ding bichim de tijis ba ba zero ke ka cha ben dak na cha tew de bishop Jacob ding cha dak kan ci ben a college ke ci ta loy ci tok ka chan ben Juba. Na cha ben Juba ke kichen chopa ke en chilo ni teo de dingich Archbishop Alpayo Manyang Kutiel, Archbishop de Eastern Baral Kazal, Bishop de Rumbek Diocese. In ke buwit Emmanuel Jeng na jitu buwit Emmanuel kajijal ichadara pia ler pande ka chirana chi yo telephone ku jolti kin Alpayo lo ka kanisa de golwel na de yen ka kanisa lo pet ke Bishop Peter in ka cha stumbling block Bishop Peter Diocese Malek yen Iran cha stumbling block in ka ko tieng nim nga ci tewa nur in ka ci sabotage so yen wajmat ke Bishop including Justin Badi Bishop Jonglei kulela yen nur bla taw Panyaguru kwa ci le Bishop Peter kwa ci le bor kwa ci ciele so were ci lwel ku jol mar lwel yen Bishop Peter chani na ci stumbling block. We are going to deal with him. Where a chiran ping ni jammi chao be lueli rani jam ke nye rani jam ke ni yen phone kai rani toriye ariya na ngai ko rani chien le information jo luen ti piorio yan gan piorio kanisa don ken ba kanisa pet kanisa don chi ko kek tin chi ko kek tin 1987 go ko moy lwa Khartoum ko kanisa don chi ko kek bay war moy ko ret
so yen ki ran jam le bi adilin ken yina jan piorio yen ti o jalo bati du ko ya lo go le ti ko manyang jal yo telephone de manyang ku tiel haj bishop jal yo ku jalo le ran ne le en bishop Peter go le marab go le na de ko jalo yin jam dunwar kin jam e telephone ki tori e lo pandu ye na chaping so ke an le ki chan banyi ande ka chaping ye nan ci be lo panya gor chana ye ki chana korsin ku en ke bichim de ro senior lo nur chok ana tewa nur kan ga tewa nur e tochi kilo de longde episcopal church na cha long mat lwel ke bishop Peter chubile ken kwa chubile bor ku kabla ta panya gor ke yo yarot be no be lo cha jala loy kan liu chana nge be lo ke nge be la riok ke chal lege ken ku jalo ye ni chalo na de ki yul dilus mi yen ke be ga dil ngoni yen kanisa je ken ko ja dilin ken ko e jog ke you deal with Satan e jog ke yo ga dilin ko e krisano so guna ilwel ba ya dilin ngone en ke we bichi ku jola private e ka chiraj chapin ko en jais ku do na batit ku en an ci balo ku jalo al payo na yen lui ke che de pe kan ke lui lo na in bishop Moses a ben ki na bishop kin choro tewa to jurera to jo guten mu chakala address na yen ka rer malek guten mu chakala address ki dia na chabre jon ko kanisa lela Peter ka kena kudit Peter akor bi internal problem jor blar malek wa Paul na cha bela tinge ne ke pet ke we lo ko kwal ke yen ko en ke le o yen la ke twin ko en ci balo chalen ci jam wone alpayo ko alpayo gulula ye san ci chu jam jik lekin wil chak ak lwel tene a che yit kena kenen kam channel payo era antungu mera kudit era antungu ko ke ci mat gena kudit bi tew ku yen ke be bla duar ku bi ku lu ya kudit jaj lwel ci kudit ci lu yen ke chairman the investigation committee yen ke bla dugulu ya kudit jaj ku yen ke ga merga na kudit ku yen ke suppose that be a chat ila lwel makamanum ku gari go ya lwel manyang in cha be gam ko yen in ka ye loy ga che de den ana cin lwel lekin ba ya dealing with en aba le authority kana nen ko rod na ngen ko we kay muksulino ne badi ku jola gurum don war so kene e banyi ko yan ci blog go ti julele kini le tewa nur walo ye bele ka de ko kay lo la de ka ci bile bi ci Peter so ci lwel de alfayo ci gamma de ka nur le taw ku yo na kini le kin ku ti je nga be le go lo ke Justin badi ku ye lo ye ne kerte ka de jongle internal province ken ke next senior bishop ka ci le lu ga ci le ka iya en ke episcopal secretary da was a bishop jongle na ye lo ga ci de pe ke je ko kwale ji ko ke di ci le ken ke win ci ga tinga ken ke be le ka ya lo le ken in al pa le ke ci rabaro defend ne lwel ba de ba nyi na yu to ke ci bin in ci roblo ci ran ku ci lo rat waje to ge wan badi wan al pa ku chal Justin badi ku le ken your grace ki chaping ke that you are going to deal with me yen chanien ken ko wan we ti chena ku dit di proc and procedurally an kin ko wan we chana ya lwel ku le ina nur kon ku mu chakal chotok ku na chi mu chakal to ko chiran jot bandu ena chi le balo mu sole bandu cha gam cha le balo ki chiri kane landun chi weri ko lekin kon ku ko mati ka cha wan de ka ko so chiro loy sinteni jaman badi ku jale badi elwel ba dealing ne en yena nura le taw kwa ci leen kwa ci le bor kwa ci ciele now na yena juiri kene kanan ci balo yal badi si le yen nante la nur taw go ci ber ci bere le ke ma nyang la jambu ya dealing wan yine ci jamrane ne lek
chati go chegam ko pol e gu jam wana tunya got manini to program no in tu ki chaping ki we chama loy kwa ken gele ken yung ya loy ki chiri gene tu go lo achin ki chiri gene wala okay chaping na right source right person so yen kini ki chiwe kan kor la ka twengen chilo yen la ka twengen london je dong de ni tu di jamon kol gran ratim chalekin kol chil ko lo kina chani wala en tiblo ki chan loka ne kini jiya e ji jam wani John Agustino yen ke secretary general of the Episcopal Church of South Sudan kule John ki cha mar e cha ping ko enen che so pata ching tewa nur likina karba lewe ande ki cha mar e cha ping ande ka chikur bileka ko chi kurbe le ran chi kurbe le ko people are going to deal with me. Actually John was shocked. Piang no wala ka piang nang manyang kila TIV to the TIV chaping piang within the circle of leadership manyang en gara on the road about the chok and jam one ran in Episcopal secretary ran in DTN ran chol Bismarck Monday a secretary house of bishop of Episcopal Church as a whole South Sudan kulare chok and deputy challe ken ki chro loye in Bishop Bismarck ikro loy chere Bismarck ki loy wala is very unfortunate jam chen ma yang hala jam alo le ki chan ba ping so ye lo le ko ni Episcopal Church of South Sudan ko ni Episcopal Church of South Sudan ande ki ye ne ki belega e ki chro loy ken so kene yen ke chro loy ko ko yen ke cho endom and Bishop Jongle Nika because they challenge some bishop. So yen kene yen ka chan bedung ko enen chaganis teo de Bishop Moses kidian man eke yen ke de loy tarika che ke de nale lu ka tik le ko ke kuen na e Bishop ki taw ke en ke rande ro na ngin so cha jal ni yi jal yu bi jal bi chol de mia ko bulu ane ke so yen kri jongle ci jal ken ba kri kanisa jal ci yak pen ko ka ci yak nangi ci ajuir pet so yen ci roblo baraloy ken ran ke ko so yen a ca bele la ka twengo loy ko loy ke da is maleke ci jam runwar le yin bi ci Peter jalle ka jongle yen rera guten ko be mu chakle da is abor be address below na ci loy mia ko ben o be to kwachin de ler work why part of Episcopal Church of South Sudan ko you part of the Anglican Communion lakin jongle internal province na nga chir ken rio ko ru gamej wa chir yen ko lum e ka a chan kri ho cha ko be lu an ci le barande la lum nay ka man ga leran ci man won chan ke leke chan ben nan ke leke go lela go ko lo ci ku so kene an teo Moses chare an ke chan ke dai zinde wa bi ci ku Moses yen ke ran bu lu kan ko bor ku yen ga bu lu kan bi ci Peter man war ci lela ka ci le yen so awaran ci bi yowan Moses leke Moses kichiro loye kichiro loye chaping yena jaraj werge kichiro loye siniten e chepet yena ating ke chepet pet chan bu yi bu loy yen kena ke bai kwen ki le balo ke bai en bai nien tan tine ki fire aja edek nyen nan ko malek angel wan ke biran pia den de log bay kwen ki le ba rota soro nan ko so yen wa koch ko kini yen ka kenen lo teo e kini lega teo chi the leadership the Episcopal Church nang Justin Badi Arama ujola alpai manyang he decided below ke chile ken he decided below ke chile koch bor so kini na chiloy kwenen chi opposing kiden lekin yen an bijal dai kwen chi bloti ne chanen ke ka kila riok nanen kilwel Episcopal Church balew
actually ki chi loy e Dice Malik yen ka chi push away yen ay ko kui na e lola bishop ka chu kor ka chi ko ja chi ni na de yen chin bishop without the diocese. So there is nowhere they will have a Dice Malik when they do not want me. So I'm the Bishop of Dice Malik until the time they will deal with me in ka chan be Bishop of Dice Malik, but I'm yet still the Bishop of Dice Malik. Kuna chi akor kan Bishop of Dice Malik, then ka leke ka wicha akor dadu, because this one is getting out of hand. Nyale che mai many. So na cool chicken mat mia ku bu bai ma ti ka ben cholan chire lo mat ku bai Peter kan chire kuna lo la tek bai kan liu sin chan ke ka tek bai ki chi lo e nyo de ting bai e ting chi ke bai te ke ande ko ja chi jal mat ku chi ke keting ko ya chi jal mat kuran tung to ke yi ki ting ke na obstacle ku ke ne a lo le by the way ita e lo to be wala panel man ni wo kene ki a lwel wari a kin tribe union ci ñuj ba ku di jallu liw aka ko ete ne kanisa kan lo sin tribe union ci fo mbada kene ñoy rantung di ci ben tribe union to Uganda e ci tem e ci beje ci tem ten ku ci tribe union ci lungi lo on correspondent a ci en wari a lwel ka ku ke ya lwel bi lu be ma kamenum ku ñuj ku piñ lu ku ke settle na lwel war kanang diocese ci ka taw ku ka kene synod ke approve ke ne awaj na ngeen yan kanisa de na lula cha waj bi alwel ke in cha waj loy ke ci waj ci lwel ke in cha waj loy en ci rantung le ben tel ba le gam ye ci kër so ka gam ko lwet en ci gam lwet ayene ben nyaay Dice Malik en law ko Malik lwel ke gam lwet ka cha gam. So yen and a believer when the I stick to the principle of Christianity. So kachiro loike achi jal nyot na de yen badi Justin badi arama yen akin ba ya later day non gor na de I'm sending confusion to bore cha very clear now. Ya clear because kachiro ka chiro loike I nyot na de yen the whole Episcopal Church of South Sudan accord because bor bi kek na chi ke yo nguyen ke chiri ken loy na chi ke yo nguyen yo chenen jal kan jo chol yen ka be ko nang a good position ya en chol de ku bi ku lega nura le taw na rej ma ke boting ab loy ku tiama chane na to grid yo chen ye lwen ku jala loy ke tiane yen ye Christianity ke no yen ye nyale ke no kor bi jal yen ye nyale ndale nya ke ko eti ku ne tin chanyi o yen we ko ja kar balwel yen ne ki yen bichi por alpayo manyang yen jam ku le ki mat ku bi ya dealing kene bichi Peter anen ku lo rot nangen ki manyang kene badi ke kai responsible ku that statement e chale police. So it is information in public domain. So ikene chan kanisa da che on ko ruta assassinated sin biji be moy rumbe war ko ya ga moy lwa war ko ya to pana ke ma kanisa loige abuna ci no Eastern Equatoria akin ke jidit nang this church. So ti angin ke lebe ke kan ngai adwa we with me is through security ene ke nya ene ka ande ke lebe to lekin ay ko pe ko ke ka nya en kin kur ye gur diar yin wo ja ko kwal bini gan jal ngadi jal we ci Peter loyle. So ka ene ko nyaay an ci ran no an ci kwal an ci ting ran de kor abi gala kor ci lege yu ga liw mia ku lege ting ci tare ga yu ko Peter ga le biari sorting bi ke den loy ko loy kena len ko jroy kenen ku kanisa de malege ben ku kanisa de Episcopal Church ku friends family members na de yen where diterated to deal with somebody is to do away with. So kenen ka in ke karbalwel yan kanisa da jal aloy ga ka ko ja kin ba ka nyali. So kenen ke ben babile ko nyali ku we chak klech